Lebitso la ka ke nna Mmathapelo Bapela from Matlerekeng RDP. Ana Bapela ke dula Matlerekeng RDP. La ke Prince Bapela ke maloma bana ba. Ke ngwaletse pitšeng tše kgolo ka baka la matshwenyego ka mo gae le go se robale le go hloka khutšo ka baka la dilo tše re di bonang ka mo jarateng tše di re tshwenyang le motswadi a rena wa senkeng a re wa dišiwa re senkeng re tlhapišiwa go nne le ngwana ka mo gae ka mo wona ngwana ka mo gae ka mo ba a raloka le katse a sena ke katseo e ya felo like e robala le yena ka tseo ya ba ya feleletša le mo e leng gobane e mo sentše mahlo manola ga a bolele ga a dire polelo ga ga e hlalosa a hlalosa go swana le ga e le ngwana wa 5 years o bolela o kare ke motho e leng gobane o a berekišiwa le ngwana o ke ga robale e mo popaditše mahlo ke story se bana ba ba emelwang ka mo nako engwe ba tshaba go robala ka mo ntlong e re kwešiše bohloko kudu that's why re ya kua ka baka la gore a re ne family a rena beile motswadi a rena le malome wa šetšeng o mowane wa tepajwetša a phela gabotse Kudu ka mo gae go ne le tokološi e re tšeela dilo le mo go ketima dintongwe maloba ba bone ntongwe ka kana mola keiteng so re tsoga ka mo khebiše gore bona dilo tše di mmakatšang ga kudu and then ka bona gore ke ye kua go Dr. Mremi a nthuše so re a tšwa dipitšeng tše kgolo ke a go leboga Dr. Mremi go kgonne go tliša batho mo Matlerekeng RDP gore ba tle ba re bereke gabotse le rena re kgone go ba le maphelo a gabotse tempi tše ba di tlišang ka magae di boele morago beng ba tšona le rena re kgone go kgwetša kgotso le lerato. Dadi Mremi ke a go leboga bana ba tlile go wena ba llabile o sa ba patelitse o sa dieng na re leboga kudu Mremi ka ga kgona go romela batho ba tle mo gae ba tle ba re thuša ka re le ditšhiwana re sene batswadi ka mere ya mararo ke a leboga.